Kajingpun wandor belepet bini abiang, revised design, nak benta ke trumpet interchange, hajan Umīam, kabadai ke benta ke projek surok, ke belatip ke Shillong Silcher high speed corridor, kala pentingna ba enam Shim Jaka shu naga experimental botanical garden Umīam. Kani kajing pentingna kala wan hadin kajing penpau sungkhia daw Dr. Ricky AJ Sengkon, MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Hak City Arfunai Trek Nopra Arjobsan, show General Manager ke Project Management Unit ke NHIDCL Shillong, ke Project Consultant Global Krishna JV, ke lapan skam ke Interchange Geometry, lapan baik thamai hadin baladon ke jingpen pau sungkhia ban Shim Jaka Umīam. Susu ke City ke laon ba trumpet interchange balapan baik biang ke kedau ba kamdan bentai ai ba Botanical Garden balapanya the Botanical Survey of India dak ba buat ba kendon ke Ministry of Road Transport and Highways but IRC nak benta ke surong kuman syukro ba Dr. Ricky balapa jingtho ke Ministry of Environment, Forest and Climate Change hakat artrek no pra ajabsan hako bola kuntu sarkar India banya dai ke Botanical Garden hak jingtho Dr. Ricky laong bakatai ke Botanical Garden kabladon san post nami ai kadai ke wai ke Jaka klau ke bayda kimrat klau kisim kido bar ki jungthung bahar kom Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya